Goed, ek wil gou vra dat almal net hulle kameras gou aansit. As jy in staat is, dat ons net sien, hallo Sarel, daar's Rolof terug. Rolof het vanoggend by die skool geopen. Lisa is hier, Manus is hier, Rikus is hier. Shame, Rikus kon net toe nie jou kamera reg kry nie, brother. Nee, die liggie brand, letterlik die liggie brand, maar niks gebeur nie. So, liggie is aan, maar niemand's by die huis nie. En as jy daar op die driehoekie by die video druk, dan is jy seker dat die regte kamera gekies is vir Zoom. Yes. Nee, alles is reg. Ek dink is dalk of 'n rekenaar setting of ek moet Zoom update of ietsie, want ja, toe ek hom restart het niks gebeur nie. OK, lekker. Jy kan in die middagete check of jy hom reg kry. Alright, ek wil gou-gou 'n paar minute spandeer op Sarel se vraag. Sarel, jy het in jou groepie en ek vertel dit nou derdehands. So ek gaan sê hoe ek dit verstaan het en dan kan jy dalk inkom as ek dit nie reg verstaan het nie, maar bietjie gepraat oor dat wat jou opgeval het in hulle se lees is die konsep van gehoorsaamheid en jy het toe die vraag neergesit oor jy weet die interaksie tussen gehoorsaamheid en genade. Ek wonder, het ek jou reg gehoor of wil jy ietsie bysit net oor wat jy in die groep gesê het? Ja, weet jy, dit was eintlik maar net 'n gedagte wat ek gehad het terwyl ek gelees het rondom die ou vraag tussen God se genade en dan die kwessie van ons eie menslike pogings of ons eie dissiplines, en ek kon nie uit die artikel uit lekker die balans kry hoe hy dit sien tussen hoe werk ons in terme van dit wat ek moet doen en wat 'n rol dit speel binne in die disippelskap, en dan eerder kom ons sê die reaksie wat ek het op die genade wat God gee. Dit was net vir my interessante wat ek nie lekker uit sy artikel uit kon kry nie. So ek het net gewonder hoe sou hy dit plaas. Ek is dalk maar my gereformeerde tradisie baie meer fokus op God se handeling as op ons menslike handeling. So dit was meer vir interessantheid, maar jy's welkom om die vraag bietjie in die groep verder te hanteer. Sarel, dankie. En ek dink hierdie is iets wat baie belangrik wat jy op die tafel sit, veral ek dink as ek nou onthou uit ons terugvoer het Soemerie ook gesê, jy weet dat binne in die gereformeerde tradisie is disippelskap baie keer iets wat nie so op grond gevat het nie, en jou vraag het baie daarmee te doen. So ek wil gou vinnig net iets oor die groot makro deel van dit wat jy op die tafel sit net bespreek. So Dallas sal sê genade is absoluut belangrik. Een van sy baie goeie sê-goeders wat ook om te word wie ons is aangehaal word, is hy sê grace is opposed to earning. Grace is not opposed to effort. So ek gaan dit weer sê. Grace is opposed to earning. Grace is not opposed to effort. Wat hy daarmee bedoel is dat baie van ons het genadig en gereformeerde mense het genade gereduseer tot dat dit net is vir sondevergifnis en die aanvaarding van Christus. En die karakter van genade wat te doen het met bekragtiging misgekyk. Nou binne in die teologiese velde is hierdie natuurlik waar ons praat oor regverdigmaking aan die een kant en heiligmaking aan die ander kant. En tradisioneel het gereformeerdes nie 'n goed ontwikkelde teologie van heiligmaking nie. En dit lê vas in 'n hele klomp plekke, so Dallas het goeie goed daaroor op ander plekke ook geskryf, Sarel, en as jy nou jy weet die hele Divine Conspiracy lees, dan sal jy sien dat mens kan baie mooi in 'n gereformeerde tradisie met sy werke werk. Hy maak die opmerking dat wat gebeur het in baie gemeentes is hy het so 'n paar woorde waar hy Christus se persoon beskryf. Hy sê in baie kerke het ons Christus aangeneem as redder en daarom het ons regverdigmaking. Hy sê maar waar ons baie keer nie ons gemeentelede mee help nie, is om Christus te aanvaar as leermeester, die woord wat Philip nou gebruik het. Philip, dis 'n baie lekker chat wat jy neersit, want die metafore waarmee ons werk is belangrik. Jy weet so, Jesus is leermeester. Wanneer ons dit begin navolg en Christus as my leraar het,
dan sê hy ontdek ons Jesus as Heer. En dis natuurlik daai veld van gehoorsaamheid, maar dan sou Dallas gereeld sê, en sy vriend Richard Foster het 'n mooi stukkie hieroor geskryf, dat wanneer ons Christus as redder en dan as leermeester en Heer het, dan kom Jesus in Johannes 15 en hy sê vir sy disippels, luister, ek noem julle nie meer slawe nie, ek noem julle vriende. En so, daar's van my baie goeie vriende, wat se gunsteling manier om te praat oor Christus is as die Engelse frase is die cooperative friends of Jesus, die gehoorsame vriende van Jesus, en daar's groot ordes wat natuurlik so ontwikkel is. Iets wat interessant is, Sarel, wat kan help is om net so 'n bietjie weer die Heidelbergse katekismes te gaan afstof en te kyk wat is daarin oor heiligmaking en regverdiging, ook die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ek gaan nou nie baie tyd daaraan spandeer nie, maar binne in die gereformeerde teologie in die laaste 10 jaar is daar 'n groot opgang in 2 teologiese rigtings. Die ene is heiligmaking, 'n teologie oor sanctification, en die ander een is 'n ordentlike pneumatologie wat gaan oor hoe die Gees betrokke is in ons vorming. So die vraag wat jy op die tafel sit is incredibly belangrik, want natuurlik as jy gehoorsaamheid sonder 'n goed ontwikkelde teologie van regverdigmaking het, dan gaan jy in werke in. En dit, jy weet, kom uit die intuïsies van die groot hervormers, Luther en Calvin, wat baie fascinerend is. Ek het sommer nou gesien, hierdie boek se naam is Life in God, wat geskryf is deur Michael Boulton, John Calvin, Practical Formation and the Future of Protestant Theology, wys hy oortuigend dat Calvin se beef met die monastiese orde byvoorbeeld was dat 'n klein groepie mense praktyke ingeoefen het wat eintlik deur al God se mense ingeoefen moes wees. So wat in ons gereformeerde tradisie baie keer gebeur het, is ons het so oorbeklemtoon die regverdigingsdeel en wat God doen, dat ons gemis het dat maar God nooi ons in om ook deel te neem, né? En so ek dink daar in hoofstuk 9 in die Curriculum of Christ Likeness, Dallas, ek haal dit nou sommer net uit my kop uit aan, maar hy het so 'n sinnetjie waar hy sê, ons onthou in Johannes 15 het Jesus gesê, julle kan niks sonder my doen nie, maar dan maak hy die opmerking, maar ons kan amper seker wees dat as ons niks doen nie, dan gebeur daar ook niks nie. So dis daai wisselwerking, né, van Johannes 15 se bly in my, bly in my woord, so wat is ons verantwoordelikheid en wat is God se verantwoordelikheid? So daai is 'n baie belangrike aspek. So Marie, jy sê hierso dat jy sal graag die hele boek wil lees, want om sy teologie te verstaan, en hoekom ek dink vir ons en hoekom ek Dallas in die gesprek inbring is, in al die navorsing in die gereformeerde kerk en spesifiek die NG Kerk nou, speel die spiritual formation beweging van die 1980s en die 1990s en dan veral die werke van Dallas Willard 'n baie groot invloed in die NG Kerk. So hy was 'n paar keer in Suid-Afrika, het by 'n paar van ons teologiese instansies gepraat. So as mens na die navorsing kyk, dan jy weet, is dit 'n groot deel. So daai is 'n belangrike deel. Die van julle wat die leesrooster preek in julle gemeente sal weet dat ons nou in Jakobus is, die boek van Jakobus. Geloof sonder dade is dood. Luther het mos baie gesukkel met Jakobus, gesê dit is 'n boek van strooi. Jy weet, so hierdie intuïsie van om vreeslik bang te wees dat ons nou ons werke gaan gebruik om ons jy weet, ons redding te verdien, dink ek lê diep in ons gereformeerde intuïsies. Maar ek dink gereformeerdheid het oor die jare nou al hoe meer weer herontdek hoe belangrik 'n teologie van heiligmaking ook is. So dis sommer net so 'n paar gedagtes. Ek weet nie of iemand iets daarbey wil voeg nie. Hoekom hierdie belangrik is, wil ek net sê is, as ons byvoorbeeld ons ouer lidmate wat baie sterk beklemtoning gehad het net op regverdigmaking, nie help om 'n teologie van om 'n voltydse leerling van Jesus te wees wat aanhou groei, heiligmaking leer nie, dan dink hulle, ag, maar hoekom moet ek dit doen, jy weet? Ek vra baie keer vir gemeentes, vir wie is almal in die kategetiese proses,
En die antwoord vir meeste mense is nee, net die tieners tot hulle belydenis afgelê het, né? En dit lê ook so bietjie op daai vlak. Kom ek hoor of iemand iets wil byvoeg of wil sê daaroor, Sarel, dankie vir 'n baie goeie vraag. Iemand ietsie sê daaroor nog? Tom, ek wil net Ek sal sorry. gaan vir dit Arnold, is reg, ek wag. Nee, ek wil altyd by wat jy nou sê rondom Dallas se werk. Twee goedjies, een wat hy self gesê het, ek kan nie die boek onthou nie, ek het dit so tydens my studies ook gelees, wat hy gesê het, dit klink om kortweg wat ek kan onthou van, daarop neer, as jy jou hart vir die Here gegee het, soos wat ons nou maar, of baie van ons nou maar die ouer garde groot geword het, gee jou hart vir die Here, dan is alles reg. Hy sê, ek wil nou nie oordeel nie, maar ek weet nie of dit reg is om net daar te kom nie, want ek weet nie of jy hemel toe gaan of nie, ek kan nie oordeel nie, so hy bevraagteken eintlik, en eintlik wat vir ons sê, maar jy moet verder gaan. Dis maar my eie afleiding oor wat hy gesê het, dalk kan jy's meer op Dallas bekend as wat ek is. Ek het baie van sy boeke gelees. Ek het net die twee boeke neergesit wat ek dink as ons oor disipelskap praat, en een is Dallas se Renovation of the Heart, wat ek dink 'n ongelooflike beginpunt vir jou moet wees as jy met disipelskap wil begin, maar lees hom eers self. Dan daar was nog iets wat ek wou gesê het, o ja, en dit is dat baie predikante, ek bedoel baie predikante, weet glad nie iets van Dallas Willard of sy skrywe af nie, het ek nou op die platteland en oral waar ek was al, wat van my behartseer is, en daar is baie wat wel weet van hom, en jy kom ons sommer agter aan die manne se en die vroue se gesprekke, wat invloed Dallas op die mense se eie geloofslewe het, as hulle van sy werk begin lees. Dankie Arnold. Ja, ek sal hy het 'n paar artikels wat hy sy soteriologie mooi verduidelik en dit situate binne in, jy weet, die groter Christen tradisie, so ek gaan dit in ons leesfolder gooi. Ek wil net sommer vir julle sê, ek het 'n klomp ekstra goed hierdie week ook daar ingegooi, so iemand moet my net herinner dat ek vir julle verduidelik wat dit is. Ek kan heel hartig sê Renovation of the Heart is 'n baie goeie hulpbron. Dallas se invloed in die internasionale kerk na sy dood is baie groot. Daar's 'n hele klomp universiteite wat sentrums jy weet gestig het om sy werk voort te sit, so dis belangrik. Natuurlik die van julle wat vir Gys van Skoor ken sal weet dat die geloofsreis van Gys het baie te doen ook daarmee. So Marie, jy wou gesê het ook, so ek het nou my lyn gesteel, so ek wou eintlik net sê, ek en Jorina is nou op die geloofsreis, saam met Gys, so, en ek onthou nou die eerste keer daar toe hulle so 'n stuk van Dallas Willard voor my neersit, en ons moet dit nou gaan lees, dis so amper 'n kou en herkou proses, jy lees so een sinnetjie 4 keer deur, om net agter te kom presies wat hy probeer sê, baie ryk teologies, en ek dink tog, dit sal ook help om hierdie hoofstuk van disipelskap beter te verstaan. Maar wat ek toe net eintlik oor wonder, wat ek wil bysê Tom, is, ek dink, mens hoor daar, ek het by die geloofreis dit ook gehoor, en mens hoor dit veral by, seker maar die generasie bo ons, of wat ook al, ek is nou so 35, dink ek is, wat ek generasie Z, of wat ook al, nee. Maar ek dink, die generasies voor ons het hierdie ding van kerk, en ek het dit in ons klein groep ook gesê, dat jy is Sondag, jy weet, dis die gereformeerde preek kultuur gewees vir baie lank, en jy kom elke Sondag eintlik kerk toe vir jou saligheid, vir jou heiligmaking, en dan gaan hoor jy weer eintlik in die week, as jy nou maar eintlik weer swak en Sondag, dan kom jy weer Sondag kerk toe, dan kort jy weer bekering, maar ek wat nou nie so sterk in so tipe kultuur groot geword het nie, ek dink ons is reg om die werke amper saam met die bekering te verstaan, of die uitvloei van bekering is roeping, en roeping lei tot 'n sekere manier van optree. Want ek smaal daai gedeelte in Jakobus byvoorbeeld, mens moet ook onthou, Luther was 'n teenreaksie op die Katolieke kerk, maar ek dink ons is nou alweer ook 'n teenreaksie op die vorige goed, en ek dink ons generasies, of die jonger mense in die kerk vandag is reg daarvoor om, ek wil nou die woord commitment gebruik, nee, om commitment na te kom teenoor die kerk, en ons moet nie bang wees om vir hulle verantwoordelikheid te gee nie, omdat ons dink, hulle gaan dink, dit gaan hulle redding bewerk nie, jy weet, omdat mense sit met daai skaars van slegte kultuur.
Want ek dink tog dit gee vir mense ook by dit purpose, nê, as hulle aan hulle roeping vashou. En dan volg die verantwoordelikheid of die dade saam met dit. Ja. Sumarie, baie dankie. Iets wat ek wil uitlig, dink ek wat vreeslik belangrik is wat jy sê is, ek dink mens moet in die groter teologiese gesprekke kyk na bewegings wat protesbewegings was en wat later dan weer herontdekkings het. En jy weet, hier dink ek is daar binne die gereformeerde tradisie tans 'n baie mooi ding. En dan die tweede ding wat jy uitlig, wat ek dink ook incredibly belangrik is dat disipelvorming in verskillende generasies gaan verskillende tipe aksente benodig. Jy weet, die meeste Gen Z's, Millennials, Gen Y's met wie ek werk, het 'n baie makliker intuïsie van die wisselwerking tussen wat dit beteken om 'n identiteit te hê as 'n disipel en om jy weet op 'n manier ook ons geloof te beoefen in gehoorsaamheid. So ek dink dit is belangrik. Rikus, jy het jou hand op, so jy kan go. Ja, nee Tom, ek wil eintlik by Sumarie aansluit en by wat jy ook nou gesê het. Want ek dink dit is in ons kerk amper oral waar jy gaan. Ek is juis nou by 'n gemeente waar daar amper eksklusief ouer mense is en die gesprek is altyd, jy weet, maar hoe kry ons die jong mense terug in die kerk? En ek dink daai wat Sumarie gesê het, ek sien daar lag Arnold nou lekker, hy het dit definitief ook al gehoor. Maar ek dink regtig daar is 'n groot verskywing by soos die Gen Z waarvan ek ook nou deel is en by jonger mense van hulle is nie bang om te commit nie, maar hulle wil juist 'n plek kry waar hulle tuis voel. Jy weet, hulle voel juist tuis as jy van hulle goed vra en vir hulle 'n spasie skep. Maar ek voel lekker wat beter hoor. Ek dink hulle bullshit meter is dalk bietjie beter as baie van die ouer mense. So wat ek nou al beleef het met jonger mense is die oomblik wat hulle voel daar's 'n vorm van manipulasie of druk wat op hulle geplaas word, dan sal hulle net verdwyn. En ek dink dit is wat baie van die ouer gemeentes juist mee sukkel, is hulle plaas hierdie, jy weet, amper subtiele manipulasie op jong mense want hulle dink deur hierdie skaamte gaan hulle by die kerk kry soos wat met vroeëre generasies gewerk het. Maar eintlik moet jy net 'n ruimte skep waar hulle self kan wees, dan gaan hulle eintlik floreer en baie meer doen as wat mense eintlik dink hulle sal kan. Dankie Rikus, ek dink dis baie goeie insigte. Ons sommer net 'n klein storieetjie oor die gemeentes wat nie meer kinders het nie. Ek het 'n aangrypende verhaal gelees in Andrew Root se boek oor 'n gemeente wat so was, daar was geen kinders meer nie en toe besef hulle maar elke lidmaat wat daar sit het kinders. Die uitdaging is dat hulle gemeente gedefinieer het as ons het nie kinders in ons gemeente nie deurdat hulle gedink het omdat daai kinders nie in die erediens sit nie, het ons nie kinders nie. En hulle begin toe dink oor hoe kan hulle oupas en oumas wees en ma's en pa's en groot oupa grootjies en ouma grootjies vir die kinders binne in hulle gemeenskap. En toe daai kinders begin bedien in die verskillende velde en begin saamspan om te dink hoe kan hulle 'n gemeente wees wat grootouers en ouers is. En daar het 'n ongelooflike iets ontketen binne in daai gemeente, né? So dit is ook baie interessant hoe ons baie keer ons gemeentes reduseer in verhoudings net omdat ons dink mense is nie in die kerk gebou nie, né? So dis sommer net 'n klein bonus storie. Ek sal die boekie van Andrew Root se titel sal ek nou in die chat sit. Ek gaan ons so klein bietjie aanbeweeg. Ons gaan nou go tot 12:00 en ek gaan so bietjie in teaching mode ingaan. So hierdie is 'n inset deel. Ek wil die uitnodiging maak dat as jy jy weet ietsie het wat jy wil sê of vra, dan kan jy jou hand oppop of net jou kamera aansit. So ek gaan so bietjie die goeters wat ons nou reeds bespreek het uit Dallas uit, wil ek net 'n paar goeters uitlig. So hierdie, ek dink ek het vir julle gesê, ek meen Dallas se boek, ek kan nog onthou, ek het 'n boektoelaag gekry en ek het hierdie boekie gekoop in 1998 en ek lees dit letterlik elke jaar, lees ek dit deur, so hierdie was nou vir my 'n lekker geleentheid om dit weer te doen hierdie jaar. Dallas, soos Sumarie sê, sy werk is baie dens, dit is teologies baie ryk, daar is nou in die laaste paar jare hele klomp PhD's gedoen oor sy werk.
Wat Dallas goed maak is dat hy nie net 'n teoloog was nie, maar ook 'n filosoof. So hy kom vanuit 'n agtergrond wat werk met fenomenologie, wat is dat jy bestudeer hoe goed regtig is. Sy leermeester was Edmund Husserl, wat die vader van fenomenologie is. En so 'n groot ding van Dallas se lewe is dat hy het 'n premie daarop gesit dat ons baie goeie denke kan hê oor dit wat reël is. So sy hoofstukkies, hoofstuk 8 en 9 is natuurlik nou, jy weet, binne in 'n groter korpus, so ek kan nie jy weet sterker aanbeveel dat as al van julle is wat Divine Conspiracy wil lees, doen dit asseblief. Ek is selfs bereid om 'n klein groepie daarvan te lei. Nou ek wil net 'n paar goed uitlig. In hoofstuk 8 skryf Willard, a disciple or apprentice is simply someone who has decided to be with another person under appropriate conditions in order to become capable of doing what that person does or to become what that person is. So hierdie is sy kerndefinisie van disipelvorming. Dit haak so bietjie aan die definisie wat ek laasweek van Eugene Peterson gegee het. Dit gaan nie net oor die kennis nie, dit gaan oor die word soos wat die persoon is. En so 'n groot ding in Dallas se verstaan van disipelvorming is dat dit oor interaksie gaan, soos wat Arnold nou vroeër gesê het, en dat daar 'n keuse is om 'n disipel te word. En so 'n deel van die soteriologie wat hy so bietjie wil deconstruct is, hy sê ons het baie keer vir mense 'n idee gegee oor die goeie nuus en die blye boodskap wat nie disipelskap bevorder het nie, maar op 'n manier eintlik gehelp het dat mense net stagneer. Hy skryf verder, and as a disciple of Jesus, I'm with him by choice and, hier kom dit, by grace, learning from him how to live in the kingdom of God. This is the crucial idea. That means we recall how to live within the range of God's effective will, his life flowing through time. So een van julle groepe, ek dink Somarie, dit was julle groep, het gesê julle het baie gehou van sy klem op die koninkryk. Dallas is, ek dink, een van die skrywers wat ons help herinner het dat Jesus se hoofboodskap was nie hoe jy hom kan aanneem om hemel toe te gaan nie, maar die beskikbaarheid van die koninkryk. Bekeer julle, die koninkryk is op hande. En sy definisie van die koninkryk is God se effektiewe wil. En dit is vir Dallas iets wat nou is, maar nog nie heeltemal is nie. So dit is die now and then van die koninkryk. En wat ons begin leer is hoe om ons lewens te sinkroniseer met God se koninkryk as it is flowing through my life, né? So wanneer ons bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel net so ook op die aarde, bid ons dit in ons lewens, ons bid dit as geloofsgemeenskappe saam. Dan sê hy, another important way of putting this is to say that I'm learning from Jesus to live my life as he would live my life if he were I. Nou dit is 'n crucial ietsie en 'n paar van julle het in julle groepies, 2 van julle groepies het die bekende 1990 en so hier in die vroeë 2000s bracelet What Would Jesus Do uitgelig. Dallas was nie mal oor die What Would Jesus Do sê ding nie, want hy sê wat mense doen is hulle wil probeer wat Jesus doen sonder om gevorm te word soos wat Jesus self gevorm is. Nou dit is massief, want julle sal nou onthou daar in die hoofstuk oor a curriculum for Christ-likeness sê hy 4 goed moet nie ons primêre doel wees nie, die een is dogma, die ander ene is net uiterlike aksies nie. So wat formation en disipelvorming oor gaan is dat my binnekant, my binnelewe, my reaksies, my karakter word gevorm, sodat dit die vorm van Christus aanneem. Paulus het natuurlik daarvan gepraat as die vrug van die Gees. So, daar's natuurlik 'n emphasis om te kan doen wat Jesus gedoen het, maar om dit te kan doen, moet ek my lewe oopstel soos wat Jesus 'n voorbeeld was in sy interaksie met die Vader en gevorm en gestuur deur die Gees, né? So dis waar die spiritual formation deel deurkom.
So I say another important way of putting this is to say that I'm learning from Jesus to live my life as he would live my life if he were I. Dan sê I'm not necessarily learning to do everything he did. Met ander woorde, ons gaan nie aan die kruis sterf vir die wêreld nie. Ons gaan nie in Nasaret bly nie. Ons het ons eie lewe. I'm learning how to do everything I do in the manner that he did all that he did. En dit is natuurlik hoekom, jy weet, in die Nuwe Testament word die nommer 1 identiteit van volgelinge van Jesus is disippels. Die plekke waar hulle Christen genoem word, was omdat die omliggende omgewing gesien het hoe die beliggaaming van daai groep volgelinge gelyk het soos die lewe van Jesus. So ek dink hierdie is net my 2 groot goeders wat ek wil uittrek uit hoofstuk 8 uit. Ek dink hy lig 'n klomp goed uit wat julle in die groepe genoem het. Ons gaan later vanmiddag bietjie praat oor 'n paar van julle het gesê mens moet kies om 'n disipel te wees. 'n Woord wat in hoofstuk 8 en 9 oor en oor herhaal word is die woord consumer, verbruiker. Dat ons sit in 'n kultuur waar meeste Christene is verbruiker Christene. Vroeër in die Divine Conspiracy het hy 'n baie kragtige voetnota waar hy sê dat ons in baie kerke vandag sit met wat hy beskryf as vampier Christendom, vampire Christianity. Hy sê, those are the people who just want enough of the blood of Jesus so that they can have an eternity. But in the rest of their life, they are really not interested in the life of Jesus. En so, daai idee van om oor te skuif van 'n verbruikerschristen tot 'n disipelvormende Christen het 'n keuse, en natuurlik Jesus nooi ons uit daarna toe, né? Om so te begin wandel. Nou, waarin ek tot met middagete baie tyd wil spandeer, is om bietjie te praat oor sy hoofstuk 9, 'n curriculum for Christ-likeness. Want die vraag bly, as iemand dit nou besluit het, dan het 'n paar van julle dit mooi uitgelig. Dit is nie 'n lysie van ekstra goed wat ek moet doen nie, so dit is iets wie ek word. So dit is die spanning tussen doing en being. Maar hy het 2 baie definitiewe wat hy noem objectives, wat in hierdie curriculum sal uitgespeel word. So kom ek herinner julle net wat is daai objectives. Hy sê the first objective is to bring apprentices to the point where they dearly love and constantly delight in that Heavenly Father made real to earth in Jesus, and are quite certain that there is no catch, no limit to the goodness of his intentions or to his power to carry them out. So dit is die eerste ene. Jim Smith, wat 'n vriend van my is, het 'n term hiervoor wat hy by Dallas in hierdie hoofstuk 9 gekry het. Hy gaan later bietjie meer iets sê oor wat ek by Jim geleer het. Is hy het sy hele beweging, Jim Smith Apprentice is sy beweging se naam, het hy gesê wat ons moet doen is we need to help people understand that we serve a good and beautiful God. So Dallas het 'n klomp metafore en ons gaan nou oor 'n paar van die maniere praat, hoe hy daar praat, maar hy praat van we need to ravish people with the goodness of God. So dit is belangrik vir ons om daai objektief te hê, né? Die tweede ene, is hierdie objective, is hy sê the second primary objective of a curriculum for Christ-likeness is to remove our automatic responses against the kingdom of God to free the apprentices of domination of enslavement to their old habitual patterns of thought, feeling, and action. These are the automatic patterns of response that were ground into the embodied social self during its life outside of the kingdom
among us. Nou wil ek gou 2 stories hieroor vertel, want ek dink hierdie is baie prakties, en ek dink dit is op hierdie tweede, ek dink by die eerste objective is meeste van ons baie goed met dit. Ons het beautiful preke, ons het kursusse, jy weet, ek dink ons doen goed om mense te vertel van die mooi en goeie God. Ek dink daar is partymal nog mense wat God verkondig in 'n vorm van moralisme, maar meestal met die primary objective doen ons redelik goed. Met die tweede ene, dink ek, is waar die tekkie die teer slaan, is hoe help ons gemeentelede wat gewoontes ingeoefen het buite die koninkryk, om daai gewoontes te herkalibreer in die gewoontes van wat dit beteken om 'n disipel te wees. So 'n paar van julle ken hierdie storie, maar ek het vir julle my Raw Spirituality boek in ons folder gegooi, so dis 'n geskenk van my na julle. Ek begin die boek met 'n storie. Hier is die storie. Hier in die vroeg 2000 sit ek in Sandton en werk in 'n Mug and Bean, en ek is besig om 'n preek voor te berei, en jy weet die Mug and Bean is redelik vol, en ek het 'n baie oulike waiter, en op 'n stadium kom hy na my toe, hy sê, "Praise the Lord, there are 2 born again Christians here this morning." Hy's 'n colored ou, so jy weet, hy het daai lekker aksent in. Ek sê vir hom, "Ja, hoe weet jy daar's net 2 van ons, en hoe weet jy ek is 'n born again Christian?" Hy sê vir my, "Nee, jy's like, jy het so baie versies daar op jou PowerPoint, dat jy weet, geen normale mens sal dit doen nie." Ek sê vir hom, "Okay, nee, great, nou begin ons praat." Hy begin toe met my deel so tussen sy kelnerwerkies, en hy sê vir my, en hierdie was Arnold se eerste ding wat hy nou uitgelig het, disipels is wedergebore. Hy sê toe, hy het die Here aangeneem, hy het wakker geword vir God se genade, en hy het sy lewe oorgegee. Nou, hy borrel, hy vertel my hoe amazing dit is om nou 'n Christen te wees, en hy sê sy hele lewe is besig om te verander. Nou werk ek die hele middag daar, so ons het nou baie tyd om te chat. So jy weet, soos wat hy aangaan, die restaurant is vol, en hy bring nou vir my nog koffie, jy weet, het ons nou allerlei gesprekke. Nou vertel hy vir my hier in die namiddag, hy kom nou agter ek is nou predikant. Hy sê vir my, hy wil nou eerlik wees met my, sy lewe het verander, hy love het om kerk toe te gaan, hy het 'n klein groep, maar hy sê toe vir my, daar's een groot probleem by hom. Ek sê vir hom, "Ja, wat is dit?" Hy sê, "Ja, hy love seks, hy is mal oor seks. En hy is nie getroud nie, en sy issue is, in die oggende gaan hy erediens toe, en dan in die aand gaan hy erediens toe, maar elke Sondagmiddag het hy seks met 'n ander vrou." Nou, so ek weet nie of julle al sulke eerlike koffiegesprekke in 'n Mug and Bean gehad het nie. En hy sê vir my, dit is nie reg nie. Hy weet, die Gees sê vir hom, dis nie goed nie, hierdie losbandigheid werk nie, en hy los 'n lyn op my, wat die intro dan van my Raw Spirituality is, om hierdie punt van Dallas uit te lig. Hy sê vir my iets wat ek nooit sal vergeet nie. Hy sê vir my, "Pastor, the problem with me is that Jesus is in my heart, but he is not in my penis." Nou, dit is 'n baie direkte pastorale gesprek. Dit is presies waaroor Paulus praat in Romeine 6, wanneer hy sê, offer julle ledemate as instrumente van geregtigheid en nie van ongeregtigheid nie. Is dat ons het hierdie lyf gekry, en hierdie lyf wat ons het, sê Dallas, het oefenplekke geword vir ongeregtigheid voor ons lewe in die koninkryk, en natuurlik terwyl ons as Christene leef, ontwikkel ons ook praktyke en gewoontes wat partymal ons wegdraai van die koninkryk af. En so die curriculum, sê Dallas, het te doen met hierdie 2 goed. Dit het te doen met ravishing the mind with God, en dan die tweede ene is om op 'n manier, in die begin van hoofstuk 9 sê hy, to interrupt the automacities of the habits we acquire. Dit is om dit te staan. En daai praktyke is natuurlik in die Christen tradisie die geestelike gewoontes.
So ek gaan ons 'n bietjie aanbeweeg en net weer herinner, so hy het 4 goeters wat hy sê ons help met the enthralling of the mind of God, of 3 goeters. Die eerste ene is net enthralling the mind of God, en hy sê ons doen dit deur mense aan die God van die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, bekend te stel. En hy skryf mooi oor hoe God praat deur sy skepping, die natuurlike revelation in die wêreld, en dan praat hy oor die manier hoe ons gedagtes vul met die God van Jesus en sy mense. Ek dink ek het laasweek vir julle vertel dat toe ons 'n kerkplant gedoen het, toe's een van die goed wat ons doen is, ons het vir 4 jaar het ons net deur die 4 evangelies gelees, en die Christene in ons groep, party van hulle het gesê, dit is die eerste keer in my lewe as 'n Christen, waar ek nie net snippets van Jesus se lewe begin na kyk het nie, maar begin indrink het die lewe van Jesus. So, Dallas vertel 'n mooi storie oor hoe hy as 'n student wasgoed moes was, almal was huis toe gewees, en hoe hy die evangelie van Johannes begin lees het, en hoe dit soos 'n 2-dag binge geraak het, om gekonsentreerd te sien wie Jesus is. Dat daai deeltjie het my laat dink aan my kollega Nico Smit in die Hoofveld Synode, maak sulke mooi prentjies, en hy het so 2 weke terug het hy gepraat oor die verskil tussen intensiteit en konsekwentheid. Albei is natuurlik belangrik. So wat Dallas sê is, daar is die uitnodiging vir ons om ons gedagtes net oop te maak vir hoe ongelooflik die openbaring van ons drie-enige God in die persoon van Jesus is. En dan praat hy in die 3de plek dat ons mense leer om God raak te sien in die gewone van hulle lewens, die doodgewone. Hy skryf, thus in training disciples to hear and do the words of their master, a major point will often be to help them honor their parents. And this is not something that can be bypassed. In some cases, it may be easy, and in a few cases, it will be unnecessary because it will already have been done. But these cases will be very few indeed, especially in contemporary society. And I skryf down, the training in question has clearly discernible stages. First, the individual disciples must be honest about who and what their parents really are and how they truly feel about them. And then they must confess the wrongs of attitude and acts they have done their parents and ask for forgiveness. And then they must accept their parents for who and what they are and have mercy on them and forgive them. Nou wil ek hier bietjie stop, want ek dink 'n klomp van ons het al hierdie vir gemeentelede gesê, die navorsing wys dit ook progressief nou met goed soos in sielkunde, soos attachment theory, dat jou primêre plek waar jy jou beeld van God ontvang, is binne in jou ouerhuis. Dit is binne in jou verhouding met die autoriteitsfigure, dit kan jou ouers wees, miskien is dit 'n juffrou of 'n meneer, of 'n ander volwassene as jy nie biologiese ouers gehad het nie. En wat my altyd verras, is wanneer ek met Dallas se goed werk, is die absolute premie wat hy hierop sit. Nou wil ek sommer net 'n klein getuienis gee. Ek het groot geword in 'n huis met 'n pa wat my baie lief gehad het. Maar hy het nooit fisiese toenadering vir my gewys nie. Hy het ook nooit, tot laat in my lewe, en ek sal nou die storie vertel, my laat voel dat ek is genoeg nie.
Sien nou maar ek het huis toe gekom met goeie punte, dan sou hy altyd gevra het oor die punte wat ek nie gekry het. So daar was altyd een of ander lesie of iets wat vorentoe moes gaan. En so binne in my eie godsverstaan het dit baie lank 'n rol gespeel in die manier hoe ek met hierdie God te doen gehad het waarvan Dallas praat, enthralling the mind with God. En toe ek so hier in standaard 9 was, graad 11, vir die van julle wat nou 'n bietjie jonger is, toe het ek 'n boek gelees wat se naam is The Blessing, van 'n sielkundige en 'n teoloog, wat skryf oor die rol van die seun, die uitspreek van die seun in die Ou Testament. So dis nou die tweede keer vandag wat ons so 'n bietjie teruggaan na die vorming in die Ou Testament, nadat Edwan ons ook help verstaan het van Lectio Divina. En Townsend skryf 'n aangryplike boek oor die rol van die seun in die Joodse kultuur, wat te doen gehad het met fisiese aanraking, woorde van bemoediging, maniere hoe die ouer figuur in 'n huis seker gemaak het dat die kinders op elke Sabbat geweet het dat hulle 'n toekoms waarin hulle leef. En dan skryf hy aangryplik in daai boek oor wat doen jy wanneer jy nie daai seëning gekry het nie. En ek onthou as 'n graad 11 hoe ek deur daai moes begin werk, sodat my 'n beeld van God kon herstel. En ek en my pa het op daai stadium baie vasgehak, ook in my vroeë universiteitsdae, want my pa het gesê ek moenie 'n predikant word nie, ek mors my tyd, die kerk gaan doodgaan, dit is 'n loser organisasie. So hy het ook, ek mag net gaan swat het as ek sielkunde en teologie saam swat. En in Townsend se boek het hy dan hierdie deel oor wat doen jy nou? En dit is waarvan Dallas nou hier praat, wanneer jy deur daai pyn gaan, hè? En een van die goed wat ek toe begin doen met my pa is ek leer toe golf speel. My pa was mal oor golf. En ons spandeer toe ten minste 1 keer in 2 weke 'n volle 4-5 ure om saam golf te speel. En daai raak toe 'n plek waar ons hier in my studentejare ons verhouding kon shift. En omdat ek iets verstaan het van dat ek deur God aanvaar is, kon ek daarmee begin werk. En toe ek en Lolly net getroud is in my vroeë 20's, en dis 'n hele ander storie oor roeping, toe voel ons 'n roeping om op 'n Sabbat te gaan en ons is vir 3 jaar Amerika toe. En die eerste keer in my lewe dat ek my pa sien huil het, was toe ek die Saterdag vir hom vertel, pa, ek en Lolly het besluit dat ons vir 'n ruk lank oor see gaan. En ons was op die 18de gaatjie en ek het vir hom dit vertel en hy het sy hou geskenk, soos jy nie kan glo nie, bal in die dam. En toe begin hy huil. En hy het soos vir 'n volle uur lank het hy net gehuil. Dis die eerste keer wat ek my pa sien huil het. En toe ons by die huis kom, toe sê hy vir my, ek huil so want ek gaan jou mis. Nou, wat Dallas hieroor skryf is, en ek dink in die Afrikaner samelewing, is daar ontsaglike stories van hartseer, wat lê binne in ons biologiese ouerskap. Dis natuurlik iets wat ek nou as 'n ouer van my eie 2 kinders baie sterk dophou, want as daai goeters nie mooi hanteer word nie, dan is die geloofsvormende defekte wat baie keer in generasies is goed wat aangedra word. En so, jy weet, wanneer Dallas hieroor praat, dan kan ek in my eie lewe sê hoe belangrik hierdie is. Ons het natuurlik 'n paar skrywers in ons Afrikaner kultuur deesdae wat direk in hierdie inpraat. Die mees onlangste is Dana Snyman se boek Seun, wat gaan oor hoe hy as 'n Afrikaner wat groot geword het in die 1960s, die generasie net voor my, moes deel met wat dit beteken om 'n mens te wees in 'n samelewing waar ouerskap in 'n spesifieke groep ingedruk is. Nou, met my pa self,
jy weet, het ons verhouding van toe af radikaal verander. My pa is in 2017 oorlede en ons kon diep geloofsgesprekke gehad het. My laaste interaksie met hom was oor geloof, was 'n lang gesprek die paar weke voordat hy dood was. Ons het by die gemeente Psalm 23 gedoen en ons het die gemeente uitgenooi om die Psalm te memoriseer en in daai tyd het ons almal 'n rooi wolletjie gedra. Om ons te herinner, die Here is my herder. En ek het met daai wolletjie by hom aangekom by sy kankerbed en hy het toe vir my gevra, wat is hierdie? En ek sê toe vir hom, wel, ons is besig met hierdie praktyk. Ons soos baie Christene reg deur die eeue memoriseer hierdie Psalm. En toe sê hy vir my, kan ek asseblief daai wolletjie kry? En kan ek asseblief daai Psalm saam met jou bid? En my pa is oorlede met daai wolletjie. So ek dink deel van die groei van disipelwording en vir ons as predikante is natuurlik heel eerste om bewus te wees van ons eie stories. So jy weet, Dallas pak in hierdie curriculum soveel goed in, maar hierdie ene wil ek nie hê ons moet mis nie. Nou, die persoon wat hierdie die beste optel in ons kerk konteks, dink ek in die laaste paar jaar, is 'n skrywer met die naam van Piet Scazzero. En Piet het 'n baie goeie praktyk ontwikkel wat help om hierdie werk te kan doen. Want dit is 'n werkie wat begeleiding nodig het. So ek het binne in ons folder, het ek 'n subfolder gemaak wat sy naam is net genogram. En die genogram is 'n praktyk wat Piet Scazzero, hulle gemeente is in New York, hulle beweging gaan ek vanmiddag bietjie iets oor sê, Emotionally Healthy Spirituality. Hulle werk baie sterk met hierdie intuïsie van Dallas. So wat ons gaan doen van nou tot middagete, is ek gaan actually Piet intrek in ons leergemeenskap in. Ons gaan 'n video kyk van hom en sy vrou. Al hulle leiers, en ek doen hierdie die laaste paar jaar by Fontainebleau ook, is ons personeel het baie sterk begin werk met waar ons vandaan kom om hierdie intuïsie van Dallas te volg. Hy bou dit natuurlik, Dallas, op eer jou vader en jou moeder, wat een van die 10 gebooie is. Sommer net 'n snaakse storie. In die Desember vakansie doen ons gewoonlik as 'n gesin, lees ons deur 'n evangelie saam. En so 'n paar jaar terug, toe dit Lukas se beurt, en ons kom toe by Lukas 10 oor die 10 gebooie. En Liam lê in die kamer, hy was toe net ek dink hy was dalk graad 7 of 6. En toe ek kom by eer jou vader en jou moeder, toe kyk hy so op, toe sê hy vir my, jy lieg nou man, dit staan nie in die Bybel nie. Ek sê, nee, dit staan daar binne. Hy sê, nee, jy het dit daar ingesit. Ek sê, nee, hier is dit. Dis een van die 10. So in elk geval, ek gaan die video wys. Die video is ook in die folder, en dan die werksboek waarna hulle verwys is ook binne in die folder. Ek gaan hom gou in ons WhatsApp ook gooi. Dan het julle hom, so jy kan so 'n bietjie saamvolg as jy wil. En dan as ons die video klaar gekyk het, gaan ons bietjie middagete hê sodat ons bietjie kan dink. So hierdie wil ek neersit as iets baie prakties as ons dink aan geloofsvorming in 'n gemeente of disipelvorming waarmee ons kan werk. So ek drop gou dit lê binne in die genogram folder, maar ek drop hom gou binne in ons WhatsApp, so as jy wil, kan jy na dit kyk ook. Alright, so ek gaan die video wys, en dan daarna lunch ons, so as die video klaar is, dan gaan ons lunch, en dan sien ons mekaar 1 uur. Jy dink binne in ons leergemeenskap, wat borrel in jou? 'n paar van julle het goeders hier ingesit oor vrae, so dalk het jy nog goeders wat jy daar wil bysit, wat ons bietjie kan lei. So, ek gaan vir ons die videoetjie speel, so hier kom Piet Scazzero en sy vrou, daar share ek nou.
Julle moet net gou vir my 'n aanduiding gee as ek hom begin het of die klank werk. So hier gaan ons. O, wag. Ek het nie dit in die PowerPoint gesit nie. Ek moet nou 'n ander plan maak. Gee my net 'n oomblik. Wat die klank julle? Nee. Klank werk nie. Okay, ons draai weer. Altyd goed as jy die share sound en optimize druk. Let me invite you to look in your workbook to session 3, Genogram Your Family. A genogram is a visual tool to help us look at the history and dynamics of our family over 3 to 4 generations and its impact on us. The purpose of this skill is to help you become aware and to break the sinful patterns in your family of origin in order to live your God-given purpose in the world. This skill applies 2 biblical truths. The first is that the blessings and sins of our families have impact lasting for at least 3 to 4 generations. That means that your family, in the biblical sense, includes all your brothers, sisters, uncles, aunts, grandparents, great-grandparents, great-uncles and aunts, and significant others going back to the mid-1800s. And so we see scriptures such as when God speaks the 10 Commandments, and he says, "You shall not make for yourself an idol, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sins of the fathers to the 3rd and 4th generation," Exodus 20. The Hebrew word for punish can best be translated in English as tends to be repeated. In other words, what happens in one generation often repeats itself in the next. The consequences of actions and decisions taken in one generation affect those who follow. So our pasts are played out in our present relationships without us necessarily being aware of it. For this reason, we often observe certain patterns from one generation to the next, such as divorce, addictive behaviors, inability to feel certain emotions, sexual abuse, poverty, depression, and unstable relationships. As has been said, we may be through with the past, but the past is not through with us. The second principle is becoming a Christian is to be birthed into a new family and a new culture. When we come to Christ, we are birthed and adopted into God's family. We then have new brothers and sisters from around the world. We are given a new name, Christian, a new inheritance, and a new power, the Holy Spirit. What determines our identity is no longer first our biological blood, but the blood of Jesus. Discipleship then involves looking at the impact of my family of origin and history and put off that which does not belong in the new family of Jesus. And then we learn to do life in Jesus' family. This is hard work and often painful. We like to say, Jesus may be in your heart, but Grandpa lives in your bones. But the extent to which we can go back and understand how our families have shaped us will determine our ability to break destructive patterns. The goal then of the genogram is to actually help us do just that. It wasn't until I was in my late 30s, already 17 years as a Christian, that I realized the impact of my family. Here are 3 messages I received from them. First, you exist to keep everyone else happy. Along with my brothers, our role was to make Mama happy. My dad traveled a lot and was absent, and my mom suffered from mental illness her whole life. Even though we were children, it was expected that we would take care of her. So when I became a Christian, I naturally began to take care of other people. I simply transferred being overly responsible in my family of origin to being overly responsible for everybody. Is it any wonder I became a pastor? A second message was, you don't have a right to enjoy your life. My family didn't do play or delight. Because there was physical and emotional abuse, healthy boundaries were not in place. I would allow people to treat me poorly. It felt normal.
In fact, in my family, we were expected to work and produce, not do self-care or have fun. So I felt guilty resting and being unproductive, and I worked all the time. And I naturally brought that then into my Christian life. And a third message out of my family was, it's not okay to make mistakes. In my house, if you dropped a dish and it broke, you got a beating. There was an unhealthy perfectionism that got into me as a result, one that I carried into my Christian life. So I believed in the free love and grace of God, but I lived law, as if God's love for me was based on working hard and being perfect. I was one of 7 children, and my family gave me many wonderful gifts growing up. I knew I was loved. I belonged to a large extended family of aunts, uncles, and cousins. My family knew how to play together, celebrate, and were still very loyal and supportive of one another. In fact, my family had so many positive traits that it was difficult for me to even admit that we had negative ones. But we did. And those negative traits impacted my capacity to love others well in significant ways. The first was in the area of emotions. My family was good at positive emotions such as joy, enthusiasm, and fun, but we weren't good at feelings like sadness, hurt, or fear. In other words, we didn't do the difficult emotions. I remember my father teaching me to ride a bike at 6 years old. When I crashed to the ground and was laying there with a bleeding elbow and knee, my father says to me, "Get up, you're not hurt." But I remember laying there thinking, no, I am hurt. But since he said get up, I got up. Because my father could not enter his own hurts and fears, he could not enter mine either. I had to learn to become a whole human being who could feel and acknowledge all of my emotions. Secondly, we didn't do conflict well either. The mantra in my family of 9 was, don't fight. The problem was we were not taught how to negotiate our differences. My parents' conflicts either ended in yelling or silent treatment, both of which were scary to me as a child. I brought these styles of conflict into the new family of Jesus. If I saw you at church and was mad at you, I would avoid you. If we disagreed, I just assumed I was right and you were wrong. I had to learn not to be threatened by differences, but to respect them. Thirdly, social shame was a part of my family. It was important to us to be seen by others as good. This meant be moral, be nice, don't upset or disappoint people. This led me to say yes a lot, even when I really wanted to say no, lest I upset or disappoint people. I also didn't speak up in conversations when I disagreed with what was being said because I didn't want to be seen as disagreeable, even though I was. I had internalized that my worth and value, that is my sense of okayness, came from how others thought of me. Now turn to the page in your workbook with your genogram graphic on it. And I will lead you in sketching out a 3-generational genogram to look at patterns in your family. We will do a simple genogram here, meant to serve as an introduction. We're only going to be giving you a brief time. The goal is not to get all the symbols perfect. People take graduate level courses in this, but to become aware of unhealthy patterns from our family of origin that are holding us back from maturing and growing as God intends. So let's begin. As you look at the paper, you will notice boxes and circles. The box is a symbol for male, the circle for female. Next to the bottom box on the left, write the name of your father or primary caregiver if you were adopted. Next to the bottom circle on the right, write the name of your mom or primary caregiver. Don't worry about divorces yet or blended families, half-brothers or sisters. We will get to that. Notice now the line going up from your father to your grandparents on his side. Write their names next to the box and circle. Now write the name of your grandfather on your mother's side in the box on the left and the name of your grandmother on your mother's side in the far right. If you don't know their names, simply put a question mark next to the box or circle. Now, under the line that connects your parents, we are going to add you and any brothers and sisters you have. You're going to draw a line down for you and your siblings. You'll be going from left to right with the oldest to the left, moving to the youngest on the right.
So you can see I have an older sister, Gloria, an older brother, Joe, and another older brother, Anthony. And then I'm the youngest. And my line goes the longest, and it says Peter. Now, as you draw lines down, make sure your line extends longer than the others, since you are the star of your genogram. Write the names of each one next to the appropriate box or circle. Now we have 3 generations showing in the diagram. Next, if you are married or were ever married, you will note that with a line running from you to your spouse, as you see on your screen. Then draw lines down for any children that come from that marriage and write their names. Or if you are living together with an intimate other but not married, use a dotted line to signify that. You can see that symbol in the box below that says relationship status symbols. Let's assume my parents divorced. We would draw 2 slashed lines on their marriage line, as you see on the screen. If they only separated, you would put 1 slashed line. Then if my father remarried or lived with someone else for a length of time, I would draw a line going to the left of him with a circle for the woman, as you see on the screen. And I would note her name. And if they had any children, a line is drawn down from them. Again, write their names. Let's say you divorced and now you are remarried. It would look like this. Finally, for people who have died, we mark it with an X in the box or circle. Now, if anyone died prematurely, note next to their box or circle at what age did they die and how. For example, accident, cancer, suicide. Now you have a 3 to 4 generational diagram in front of you. Now I'm going to explain some other important additions to your genogram. As I'm speaking, I want you to listen as I lead you through the section called Individual Activity, with numbers 1 to 4 in your workbook. At the same time as I'm speaking, feel free to fill out some of the answers, but we will be giving you time alone after I finish so you can complete filling it out. We're often asked, why are we focused on the negative legacies and not the positive ones? The answer is time. And it is the negative ones that keep us from going forward, and we tend to want to avoid those. 99% of our parents did better than their parents, but it's important that we courageously look at what is true. Now we want to begin to describe the relationships between family members. You will notice in the chart 5 relationship dynamics with descriptions and corresponding symbols for each one. Here are some examples of how I would describe the relationship dynamics that went on in my family. When I think about the relationship between my parents growing up, there was a recurring theme of conflict. See the symbol. Some of us will have lots of conflict lines in our genogram. My father had a cutoff for years with my older brother. They stopped talking to each other for years. See the symbol. I had a distant relationship with my sister for years. This means we were not emotionally connected. We didn't share beyond surface information. Note that symbol. Enmeshment is when there's pressure for family members to think, feel, or act alike. This is common in many families. See my father with his mother. For example, enmeshment is you have to be at a certain family event or your family will be upset with you. Then there's abuse. And abuse can be sexual, physical, or emotional. This is important to note in any family genogram. I realize it's painful to note, but it's very important. We see that in my grandfather with my mother and his wife. Again, note the symbol.
Now look at the second question in your workbook. I want you to think about reoccurring themes that run in your family, such as divorces, affairs, secrets, addictions. See that box on the right side of your genogram sheet. A few themes in my family were cutoffs, overworking, and abandonment. Again, note those in the box provided. Question 3 will ask you to note any earthquake events. These are traumatic events that impacted your family that sent shock waves through your family generationally, perhaps even before you were born. In my case, I had a cousin born with Down syndrome about the same time I was born. One of my brothers joined a cult, and I had a first cousin killed in the Vietnam War in 1968. And then finally, as your time comes to a close, you'll answer question 4. What are 1 or 2 insights you have learned regarding how your family of origin impacted who you are today? So now you can turn to your workbooks and follow the instructions given. For many of us, to genogram our family was very difficult to do. We commend you for your courage. The story of the Israelites coming out of slavery in Egypt is a great picture for us. They lived for 400 years as slaves. They had other gods, they lied, they stole, they coveted, they worked 7 days a week. Although God had delivered them out of Egypt, Egypt was still deep in them. They were freed by grace, but they still had their families' ways of doing life in their bones. They had to be formed now as God's new family. So God gave them the 10 Commandments. In the same way God gives us Scripture. We call this the work of discipleship. That is why it is so important that we become deeply aware of the commandments of our family. Most were never spoken, but they are in us. The principle is you cannot change what you are unaware of. So look in the workbook and consider the sample of family commandments. We chose 10 very common ones. For example, look at the first commandment on money. Some of us were taught things like, money is the best source of security. The more money you have, the more important you are. Or make lots of money to prove you made it. I know a young man named Stephen who found himself in almost $30,000 of debt. Overwhelmed and frustrated, he looked at the largeness of what was ahead of him. I invited him to do a brief genogram of how his family handled finances. So I asked him a simple question: how were finances handled in your family? We sketched out a 3-generational genogram looking at how his grandparents and his parents dealt with money. The pattern was unmistakable. There was debt, mismanagement of money, and many financial struggles. This awareness took him on a journey to change that legacy. Let's look at the commandment of anger. How'd your family do anger? Was there only one person who was allowed to be angry? Did your family stuff anger, then explode, or leak it out in sarcasm? Was anger dangerous or suppressed? We had a husband share with us a story about his wife who would lash out at him and verbally attack him. I asked John if he had anger toward his wife when this happened. "Oh no," he said, "I'm not allowed to get angry with her. She's only allowed to be angry with me." The story then spilled out that John grew up with an alcoholic father who took his anger out on the family, but the family was never allowed to be angry with him. John had an internal rule that said, it's not safe ever to show my anger. So he was allowing his wife to disrespect him rather than assert himself. The question is, how do we do anger in the new family of Jesus? God says, don't let the sun go down on your anger. He also says, be angry, but don't sin. God has given us our anger to assert ourselves, not attack others, especially when we are being disrespected. Let's look at the commandment of grief and loss. How did your family do grieving? When I was in the 2nd grade, my grandfather died. I have an indelible memory of coming upon my mother in my grandparents' basement. She quickly turned her head so I would not see her crying. As a 7-year-old, I can still remember the jolt of fear in my body because, one, I had never seen my mother cry,
And 2, because there was something happening that I wasn't supposed to be seeing. And this would be just one of many messages from my family where I internalized that showing sadness or weakness must be bad. My mother didn't know how to grieve because her family didn't know how to grieve. When she was 9, her sister, just 1 year younger than her, died. It's very traumatic for a child to lose a sibling. Her parents did not know how to talk about that tremendous pain of that loss with their children, and they turned to alcohol instead. But what does God say about grief and loss? Well, it's such a significant part of life that 2/3 of the Psalms are about grief. And we have a whole book of the Bible called Lamentations on grieving. Since life is filled with losses from birth to the grave, it's essential that as members of the new family of Jesus, we acknowledge our losses. God uses our losses to meet us in ways we had never imagined. Now, please turn to your workbooks and follow the instructions. Your homework for the next week or two is to observe your behavior. If something seems out of order in your life, ask yourself, how did my family do that? There are many layers of doing a genogram. It can be a shock for some to do this for the first time. I spent 1 full year in an advanced program interviewing every living member of my family to build my genogram. The purpose was to see how it has impacted me in the present. It was very painful, but powerful and liberating. Some of you may be fragile right now. God had a certain level of awareness that He wanted to bring to you today. Let me encourage you to, number 1, prayerfully reflect on your genogram in this coming week. Sit with your genogram before God in prayer. Give God time to clarify things for you, perhaps even make some additional connections. Secondly, some of you may want to sit with a wise mentor or friend to talk through your genogram and get some additional perspective. And thirdly, others of you may see the value of meeting with a good Christian counselor or therapist for some healing of deeper wounds. For me, this was indispensable for my own process. Every family is broken. Some are very deeply broken, as mine was. So was Joseph's, one of the primary figures in the book of Genesis. He experienced great loss and tragedy in his family growing up. His losses were enormous. He could have said, "My family ruined my life. They robbed me of my best years." But instead, he remained faithful to God and walked with Him, even when things were externally going terrible for him. He had a deep sense that the purposes of God were at work in hidden and mysterious ways. And in the end, Joseph was profoundly transformed and became a blessing to the nations. God has placed you in your family at a particular moment in history, into a particular set of circumstances, in a particular place. He did that to shape you into a person that, like Joseph, might be a blessing to the world around you. Here is the great truth. God works in, through, and in spite of your family and your past. This is the entire lesson of the book of Genesis. The purposes of God are at work in hidden and mysterious ways. God is working out His purpose through and in spite of the traumas we experience. Joseph does not deny his painful past, but weeps over his losses. And he stays with God. He knows people may have planned this for evil, but God has planned it for good. God has placed you on earth for a purpose, to bless you and that you might be a blessing to others. I love the phrase, the invisibility of God in human affairs. God has been at work in your life from the time you were in your mother's womb, and He wants to take your past and give you a great future out of it. God will waste nothing. In fact, when we surrender ourselves to God, we find that some of our best material is found in the failures and pain of our past. So let me invite you again this week to dig into the daily office, Emotionally Healthy Relationships Day by Day. You'll be in week 3, and a number of the devotional readings will directly speak to issues related to Genogram Your Family. And as you cultivate your own personal relationship with Jesus,
You'll be better able to put off any false messages you receive from your family of origin, and you will experience more deeply God's message to you, that you are loved and you are lovable. You have nothing left to prove. So may you be like Joseph, who stayed with God through good times and bad, and may you trust him to take all the broken parts of your history and create something beautiful with your life so that you can offer that to the world. Lekker geliefdes, kies, ons is 1 minuut laat. Ons check mekaar 1 o'clock. As julle lus het, werk maar 'n bietjie deur daai werksboekie. Maar as jy nie lus het nie, kan jy dit bære vir later. Ons sien mekaar dan weer 1 uur. As jy wil, ek sal 'n prompt gee so 10 minute voor die tyd, 'n bietjie van jou vrae neer of dalk net van jou insigte. So ek gaan daai 2 prompts weer insit. Wat raak vir jou helderder? En waaroor wonder jy? So ons sien mekaar 1 uur.